maut. Shadaqallahul azim. Seluruh jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan malam yang keempat ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga kita masih sempat dan menyempatkan hadir di tempat yang sangat mubarakah ini. Tentu tak lain maksud dan tujuan kita hanyalah untuk menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makadai Allah taala rilalanna akurangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadin. Sininna tumatepe ittaqullah pada eto kulori Allah taala wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadin. Nenia taro lalu tasik dia tahu matangnya untuk hari esoknya. Taro lalu napa decengi tangana aga pura napa sadia untuk hari esok. Ligodin. Andre gurutta patafsire napahangi ria sengi ligodin. Jikalau hari ini di dunia, maka yang dimaksud ligodin hari akhirat. Narikulino yon rumah kokwe yang dimaksud hari esok adalah akhirat. Angkato pahangi yang dimaksud dengan ligodin. Jikalau hari ini adalah hari Rabu, tentu baja Kamis. Jikalau tahun ini adalah 2011, tentu tahun depan adalah 2012. Mustahil tahun ini 2011, tahun depan 2010. Mustahil. Betuanna yero anul laba edekna mungkin lesu pemang. Begitu pula sebaliknya. Apa megalandra tu tau pahangi samanna pede mitte mundurilino pede tatamba na sangumuruna tama iramalang aga nasen tatamba si umuru irate ramalang tama tahun baru aga nasen tatamba si umuru padahal hakikatnya ria sengi atau tuungeng pede mitte ki mundurilebo na yetanai pede macawe itu ria sengi amat tinggi. Bukankah kita melaksanakan perjalanan di dunia ini berarti kita menuju pada suatu titik yaitu kematian. Jadi mapamula rijajata rilebok na yetanai mapamula doni malaletta jokkari sedie amate. Wasari semanani makadaya roh ini malalaki. Kita dari alam roh, alam arwah menuju ke alam rohim, paremanana indota. Dari alam rohim, paremanana indoe menuju ke alam syahada, yanar julino, yon rumah kukui. Dari alam syahadat menuju ke alam barzah, yanar kuburu. Di alam kubur kita akan menanti tiba saatnya hari kiamat. Narikokolani atau kiamat, maka kita akan melaksanakan perjalanan mizan hisab perhitungan sampai ditentukan tempat kekekalan kita. Ipat tentu ni onrong andan nungeta suruga ia rega neraka. Narikocinia suruga yang roy neraka, narikocinia neraka suruga. Akan tetapi sebelum memasuki surga atau neraka, maka semua orang tanpa terkecuali dek nawati dek mesti nulis ditanggu ria sengi amati. Mesti mate mana kijolo narikumelo kita masuruga ya rega neraka. Tadampuga kamaraja bupa cenaya makada pungalatala. Kullu nafsin zaikatul maut. Tungke-tungke mat kenyawai
na panat dingemaneng ria senge amateng. Tidak mengenal apakah dia seorang pejabat atau rakyat biasa. Tosogi yarga to pebedi, orang sehat atau orang sakit, mesti na panat dingemaneng ria senge amateng. Wasat biasa yang kelinga pat keramai, maka ada banyak calon presiden tapi belum tentu jadi presiden. Banyak calon gubernur tapi belum tentu jadi gubernur. Banyak calon bupati tapi belum tentu jadi bupati. Nekaya menena idi camat ki, dan insya Allah akan terpilih jadi camat. Agar camat calon mati, mesti mati mana ki. Jikalau tiba saatnya Isra'il malakul maut datang menjemput kita, fa idza jaa ajaluhum, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, siap atau tidak siap. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Deno diri pada malaikat yang makadai malaikat jasana kasih malanya waku mololo mufa. Deno ini malaikat jasana kasih malanya waku yang mega mufa beluk-beluk ni pun lagu. Ya reka guru jasana kasih malanya waku de ku terakau JPE. Deno wati. Narik kupulin dia senya ajalan mesti jok katoi. Pada malam itu adalah malam pertama kita di alam kubur yang menggusur kita dari kasur yang empuk menuju dinginnya tanah berselimutkan kain kafan dengan kedua kicaleta. Barulah kita sadar ternyata harta waramparang, wija-wija, anak-anak, pangkat, jabatan yang kita cari sampai kita tak kelupa diri Allah Ta'ala tidak mampu menolong kita. Napa kita lihat? Ternyata rumah yang megah tidak mampu membentengi kita datangnya sakaratul maut. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan kemudian yang muncul. Engkanagahari pasadia melok malalan rikuburu. Kadang pengaka nasabak kode gaga amala. Maka Nabi tayat baul mayyita salasa. Biasanya orang pil ia romet cureng itu matewe jokka di kuburu na telu. Payarji usnani leisi dua wa yabqa ma'ahu wahidun sitini munro. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ia romet cureng itu matewe jokka di kuburu na yang pertama keluargana, yang kedua waramparana, yang ketiga amalakna. Nekia narik kuburan di lemak, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Lesu ni keluargana, lesu to ni waramparana. Depetu digaga tau dita, seorang istri cinta sekali kepada suaminya, mati lakinna, ia lapuk beli milo ipa silemak kuburu digaga. Atau sebaliknya, sedia epo na pujilan nena made nena mera kepesilam maguguburu degaga. Nekia le sumanan magkadewi na bista sedi menibawa munro waya baka amaluhu amala. Nekia narikuretu nagaga amala kira-kira na munro. Magkade pabatanak tinggal tulang dan dosa. Tapi yang punya amal banyak jangan sombong dulu. Nasabak ko ngalakalat si ruang isi ditaw. Dinawad di kimatampo. Apa kuburu si mata natajak si. Magkade kuburu anak ko na Adam. Narik ko matindro no riyawana kuburu talungas to talung penni. Macolo ibatu matanmu bitberi pilihmu. Talaw ni cukup na pilimu. Masaran ni isi dan niya ngimu. Masaratoni uttu dan niya pupangmu. Boro pagwamu na sabanang saragi alati. Matusunan dan niya darang sebuk na docilim dan niya ingatmu. Mau sombong apa? Mana harta yang sering kau bangga-banggakan sewaktu hidup di dunia, bisakah menolongmu? Pegini wija-wijamu, ewetumu torilino polisi, matang repangkakna, bisakah membantumu?
degaga de jejemu tu matempo na sabab ko ngala taala pun ne mana nyero neke nari ko de tu sigaga amala aja to to peturenu apa maskere ko ngala taala na kita la yatamanna yanna ahadukumul mautu min durri asabah ajak lalo di salah sewang tu menang meloi dia sengi amating fa ingkana labud dan fa'ilan neke narikot jani temakwa mempedilandran di kesina sedih makin nabi ta elo bawang makada Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li pun patuo kapuan nariko iaro aku ngi madetingi di sesesu wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li nanniya famate kapuan nariko iro amatengi madetingi di sesesu jadi ajal to melo mati nasabab makin itu nabi tari sedi riwayat la yatamanna yanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu ma ya'isu an tazdadu khairan ajak neloi sedi tawe amaten ni kana misengi nariko madetingi ro sedi taw weddingi jadi tatamba bekinna nekia khairul lahu wa imma musian fala'allahu ayyatta nariko majai sedi taw ajak to neloi sedi amaten nasabak ni kan nabi sengi weddingi toba na mencaji tomariji. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detu gaga berani malalem nariku diga ke dukuna, dia ke bekalna. Idi lagi pak jokai pas sumpe nariku pelik dega ga dui minimal engka pulsa supaya dia tu pulsa. Neke berani nandra set ditau dega ga duit na dega ga pulsana dega ga mengkai malalang berani nandra set ditau jamaah haji bawa tu jamaah haji melo jo ke Mekah tipu mana dokona bakar sandalat depan nali ditasu yang keko sengkang si karun pendre Mekah sandalat depan si karun melo pake toro tipu mana dokona idi anak sekolah melo kijok ka tipu mana bekal tipu mana doku milo juga masih sekolah. Padahal ini baru daerah. Kita hanya lintas daerah. Sedangkan kematian kita bukan lintas daerah, bukan lintas provinsi, bukan lintas negara, tapi kita ingin lintas alam dari alam dunia menuju ke alam kubur. Beranilah resit kita malalem digaga dokok. Kulit tu ni kuburu itu delis we. Seluruh jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali belum tentu menit. Jadi mak bicara ki amala. Angkamu pinaware kesempatan ko Allah taala rilino iro berarti angkamu patulalan naware ki ko Allah taala kesempatan bego ya sengi deci. Makre nabi ta la hasada illa fitnatain dekna marigaga mumasereati riduai onrong yang pertama rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil khalqi dekna marigaga musereati tosogi magai tosogi malaboe makberengi waramparanna di agama Allah taala dek nama gawe seriati betuana masa yanu nulle na ya diulle pada engkau waramparaku pada engkau diwiku masa masih nulu masih dek ya diulle dek nama gawe seriati betuana arti dek dokter yang kedua desto nama gaga di seriati dia tahu rajulun atahullahu hikmah wa huwa yakfi biha wa yuallimuhu setitau punai pat disengen yer pat disengen na pak kurang nenia na amalakan betuana dek na marigaga di sereati masa layana iya punna mata alena punna tomata iya angka akaleku alena angka akalena pada muaka niki alena mati nulu mapire zaman na sabat nisa masa ya de alena mati nulu mangaji mak baca masa ya de dek na marigaga di sereati
Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah subuh ditambungi ritujunna amatengi. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Sininna tumatua malabiku makoto paro selusur malabiku yang keri materi pang Allah Ta'ala. Syukuru mapoji temagang karisese arjanganna pang Allah Ta'ala. Nasaba rilalanna ia waktu mak barakae subuh mak apana poleri ula ramalan engka mopi nawarif wang Allah Ta'ala tepe keyakinan makada engka to ngarupalik matu pamala risuri mondrinna wang Allah Ta'ala. Nasaba nariku cenia tepe nulle makadaki aga wadi tiwiki joka kue masjid. Seluruh yang hadir, nasabah engka wawanna Nabi Khidr, engka makada Nabi, engka tu makada cinna Nabi. Dek nama elok matapa riasengi esu pamalu. Dia tidak percaya yang namanya hari pembalasan. Gangkanna ia telue tahu disuruh mutama rilalan nasi di goa, di mana goa itu sangat gelap mepetalan rero goa. Riwat tu mutama na ia telue tahu engka sadda engka samu makara pada iteno batu-batu nagia isengi mega muala masa sekali ko cedek muala masa sekali ko dek gaga muala lebih di asas sekalimu. Yang pertama, na penomanan kantun na batu-batu. Maka dari perintah, dari iseng maka dagai je. Yang kedua, sebagai Pak Burak Kakele, jeputoni sedi daripada gaga. Yang ketiga, dia melok malah apa mapikri mega yala masa sekali ki, de gaga yala masa sekali ki. Cedek ya masuk sekali ki pejibawan ni mata. Di sana masuk ni dua telue urwane pole di goai na kena di mata esso na tanga iya batu-batu na pulungi ternyata ulaw mesang. Napan telinga makde pertama malai batu-batu magi neng kakantok kumi upenoi batu-batu. Beneng iseng makada ulawan ubuka iseng wajuku usopu mesu beneng iseng sedih. Yang kedua masuk sekali itu magi nang kasih ini bawa lah. Beneng iseng makada ulawan pale upan nomor kasi kantoku dua. Yang ketiga masuk sekali langreni nasa de naga kali silaga kaya mo sedih mo ditugar wala. Begitulah nanti model di hari kemudian pada masuk sekali ki. Nasaba iro idi rupa tawe ibaraki sedie batu fau. Batu fau depan nama lupu. Agang ke na batu fau melo iandre. Depan digaga yang kalinya maka datau mandre batu fau digaga. Melo di balu pupa saya na bawan batu fau nekaya pa maturisang angke na yeset di batu pao nariko pura di lemme ni maloko ni coko ni magua ni di balu ni buana di sensong ni batanna di bui sefa di balu agawas selekna dui makpoto ni romatu i di rupa tawe ia parisang ni matu makara icalla tong rupale tawe nariko ni sempajang mekesti tong rupale nariko mega sempajang nariko pura di lemme. Aku makuk kue dia payu dan iseng. Jadi ku melok ini tegak cia malapa di lemak di dulu. Betuan nama hati tina jadi. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungi bahasa baca kata donawan ni yang mana tahu masa sekali mana
Rilalan tu surah As-Sajdah kode kusala ayat 10:2. Maka dia pengalatala Rabbana abasarna wa sami'na. Ia mananna matu rupatawir suri mundri pada makadamana ni. Rabbana abasarna wa sami'na. Puang makita na puang. Maka dari calla tungar rupalitawi narikudia sampajanna. Ricalla tungar rupalitawi narikudia kuasana. Wa sami'na. Nanni amang kalinga na puang. Wang kalinga ni makada makasitungar pali atau tungan na tawi narikumega ibadana. Farji'na na'mal solihan. Puang pale suka kasi cinampek kolino mo cinampek mo. Nariku ditanaiwi. Iko diko ito sogi umpama. Sebelum matemu mak bangun bola ko. Naikia dek panateku bangunanmu mu mati. Narekko upalesu ko melo ko lesu pateku bangunanmu. Aganaken nakmal solihan inna mungkin. Dek puang melo ka lesu pegau amalak soleh. Sedeka lolo mate. Iko sedeka lolo sebelum matemu melo ko mabene umpama. Nekia dek pemukura mabene mu mate. Narekko upalesu ko rilino melo ko lesu pubene yang makunriye. Aganaken dek puang nakmal solihan melo mika lesu pegau amalak soleh. Tetapi mungkinkah orang yang telah mati kembali ke dunia? Itu mustahil lagi. Jadi mumpun engkamu pirilino, engkamu patunawarek di Allah Ta'ala kesempatan pegau iria sengi deki. Seluruh jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narekko bicara ki masalah amatei. Kira-kira dek nakafak gaga tau dek niseng iria sengi mati. Mapamuna anak-anak letut to matua na paham mana dia sengi amatei. Nika beda persina. Maka dewi anak-anak ria sengi to mati to dena nyawa cocok mato. Maka dewi kalau lo ria sengi to mati to dek na tuo cocok mato. Maka dewi to matua mapahangi ria sengi to mati ya naritu asarangenna tubuh halusu di bawah tubuh kasarae yang mana kita akan pertanggungjawabkan seluruh amal kita sewaktu hidup di dunia. Jadi situngan nako mateki babun tange menuju ke alam kubur. Situngan na itu na selesai persoalan. Maka da amma ki nariko mateka selesai to ni persoalan tidak. Iro atau tungi amatengi dek napa pada di ngaju maka da tuo mak buah malupo napa mate selesai perkara tidak. Neke ini rupa tawe ipancajiki untuk sampai Allah Ta'ala napa mate dipertanggungjawabkan aga pura rijama riwatutta torilino. Itulah perbedaan kita. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daya Andre Gurutta Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin asarunganna tawe narikomelo imate kedahsyatanna narikomelo imate angkatellu. Yang pertama riwettu maksaranna tubuh halusu'e di bawah tubuh kasarae. Jangkanna biasa tur yang kelinga engkasit di riwayat dirampe makada nariko tomadoraka melok dicabut nyawana siringer-ringenna narasakan papadewi sabbewi benang wol rigeteng rielekna ajumat dori-doriye meranram masafe temaka pedikna. Tapi sebaliknya nariko to megai amalakna megai pasti dekana mege bere jamakna mege sempajanna dicabut nyawana papada gemee wiluae rigetteri elekna labu'e menyamesisen rigeteng. Ini yang pertama. Yang kedua asaronganna narik komelo ni masaran nyawai di bawah tubuh kasarae ia naritu riwettu napitanna tapana malakul maut. Makare Nabi Ibrahim apa mas sahabat malakul maut
malakul maut meloka gerek ni tetapamu modelekmu riwettu mucabuk na nyawana to madorakai. Maka dena malakul maut Ibrahim de mulle mi te Ibrahim. Maka dena Ibrahim melotok kami te maga modelekmu riwettu mucabuk na nyawana to madorakai. Gangkana napitangi tapana malakul maut riwettu sitangana marna Nabi Ibrahim mite tapana malakul maut. Riwettu talinga na Nabi Ibrahim natanai malakul maut. Maka malakul maut, seandainya engkau datang mencabut nyawa seseorang, beningi melok ko cabut nyawa na tasib dia tahu mau ni dek matun ka cabut, mau kita bawa tapami kami nama kerjae nalalangato ni nama hadi. Mahagar tapana roh, ita ibang to mati. Tapi sebaliknya, nariko to matepe, napita to mi bawa tappa kesinna malakul maut, nasabaratoni to mati ekasiparo. Kemudian yang ketiga nasangi Andre Guruta, asarongan na nariko melo ni masaran nyawa si bawa tubuh kasarae, ya naritu riwettu ripitata onrota suruga ya rega neraka. Jadi sebelum masaran nyawa dipitaki onrota suruga ga ya rega neraka. Maka Nabi ta la yakhruju ahadukum hatta ya'lamu aina masiruhu. De nama teri salah sewamu tu menang gangkanitana onrong ale sunnah suruga ya rega neraka. Biasa urampe komelo kijok kami tatori pamadang aja difonis itawe. Umpama kesit ditau ipamadangi riwatun dari pamadang degaga monioni diaga mette aja tu makaraitan ranna lisa suruga yani watun madang desisa gaga onionina padahal dina sempajang lisa suruga ru belum tentu ni kana misang ini tahun nona neraka tak kejennei masih lelandrei atau sebaliknya. Maka dia minta serasa kesian. Waktu namelo mati lupa bawa sah lisa neraka pas sumpah jangan aku. Belum tentu lisa neraka. Ni kana misang ini dia orang suruga. Melo lantar ni utama suruga. Betuana pada setengah bangsa nero Allahu a'lam pengalatala masarum misang. Yang terakhir sekali. Maka dia sesi riwayat yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaihi. Rupa tawe mate ri abiasanna aga ri jamari lino biasa toni ko itu munro pacapurang aga biasa tari lino ko toni itu munro ya la pacapurang. Contoh angka sipi ceritaku kini kisah cerita yesit ditahu jama-jamanna pameng mo tahu sempajang mamito nika angka na se waktu bang tawe egorai ko angka nala cepe egorasi o cepe isanang kasi nala o cepe isanna melo ri pamadang angka ni paimang la ilaha illallah de nulle puare la ilaha illallah tak tu timunna maka ni paimata jolo ujap-japi ala huwai purani malu wai dijap-japi dilalani temeng la ilaha illallah tak bukai timunna aga na fau cepe lebah mati toli magai yero abiasa ngenna. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala narapi di waktuna insyaallah narekon ka waktu disambungi pemeng ritujunna bagaimana pandangan Islam tentang ziarah kubur, apakah halal atau dilarang. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang tentu karena pada kesempatan ini engkamu fi nawarifang Allah Ta'ala apati ruang nasabak dek gaga apati ruang sangadinna poleripong Allah Ta'ala cenia panritai jallo kengi sit di lalam malempu cenia ustaz maringi hidayah sit di tahu neke sebagai asbab nasabak biningi panritai patoba isit di tahu ustaz patoba isit di tahu toba mana ni towe magai megalandan ustaz neke makkadane mattoy fang Allah Ta'ala laisa alaika hudahum Muhammad cenia ikum maringi hidayah sedetau walakin Allah yahdi may yasha neke fang Allah Ta'ala irongi sedetau lauritau napelo. Maka jangan heran narikko Nabi Lut binina denule patobai Nabi Ibrahim Nabi neke ambok na balut berhala dek nulle patobai ambok na Nabi Nuh anakna dek nulle patobai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri amurina dek nulle patobai magai nasabat cinnen matto idi rupatawe patobai ditau nekia idi mi makareso barusaha. Seluruh yang hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambungi ceramai subuhi donna ritujunna amatingi engka sewawatu pangulutta Utsman bin Affan jokka-jokka risadena kuburu wattunna jokka risadena kuburu ya baki hatta yabulla lihiyatahu marme janggokna Utsman bin Affan nataru teri makutane sahabai makare Utsman maginangka narekko ritepurakko dirampengko naraka suruga demu teri neke narekko laba ko risadena kuburu magatusi na teriko gang kamarica janggokmu nataro makade Utsman pura wang kalinga surona pang Allah Ta'ala makada innal qabra awwala manazilil akhirah majapunna yarkuburu on rupa mula-mulatta idi riwan wa akhirat nareko sedia tau ricalle lelenna kuburu lebih ditumatu pacalanna dalam perjalanan berikutnya naikia nareko salama meman ni sedia tau lelenna kuburu lebih ditumatu salamakna pada perjalanan selanjutnya. Ia narosabakna perlu riak gurui agar rawat dipalepeki boleh dipacalanna kuburu. Bukan main nareko ditutup ni peipeng napa ditimpui tanah naudzubillahi min zalik. Agak dikira-kira. Makare Nabi tameloki dipalepe boleh dipacalanna kuburu Sedia riwayat rampai man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk nigi baca tabarakalladzi biyadihil mulk kullu laila tungke wenni mana'ahu Allahu min azabil qabri ripabelai boleh dipacallanna kuburu al mulk tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ucapannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
angkato seddi riwaya narampe nabita marra ala qabrain angka sewatu nabita malalangi ridwe kuburu najallo inabita yar kuburu makadai innahuma yu'azzabani majapunna yedwe kuburu dicallai makutane sahabai wa ma yu'azzibani fi qabirin majinan ka dicalla rilanna kuburuna suruna ko Allah taala makade nabita amma hadha fakana la yastatiru min bauli yesit de taw ricalla rilanna kuburuna nasaba de na pada jengi tetikna temina na pati masempaja pura teme depan magasi tetikna kemudian tinja na paki sudarakna tetik icapat temina di sudarakna na paki masempajang de terima sempajanna rikalle gara-gara capat temina sedih maka itu Nabi fakana yamshi bin namimah ya tosir kuburu sedih dicallai nasaba na puji mapeletu-letu salah na padangi si A maka dari si A melok sejak guru si B padahal dero jok ke si B si B melok sejak guru si A sejak guru tawe ya nariyasan yamshi bin namimah mapeletu-letu salah. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk to dicallai to matewe rikuburuna ya naritu nasaba engkana keluargana teri maranna-ranna dimundri cenaya makada nabita al-mayyitu yu'azzabu fi qabri bimaniha alai to matewe ricallai rikuburuna narikuan ke keluargana teri maranna-ranna dimundri ayat teri maranna-ranna we puah mate ni kesilakeku ni gana pandreka ayat semaranna-ranna niki nariko sekadar tetik we matai dek na marigaga nasaba nabita watunna mate anakna Ibrahim tetik we matan nabita rita neko sahabai maka surono kong latala terima toko pale na nabi ko maka nabita yero tugas na matai teri neka yemiro natiti kong latala nareko ipuah di nasaba lila yang diistilahkan merinti-rinti atau dalam bahasa Bugis maranna-ranna. Kemudian agak tawad di palepeki pula di pacalan na kuburu makade Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah nigi ripat capuk were kadana la ilaha illallah li surugatu niki dena magampang maka damma kiyo kumakutu pale pajani masempajang emelo pi matina pumakada la ilaha illallah purani wat ceritana pameng ngiwan ni riolo esubunna melo imate la ilaha illallah denule puadai diulangi la ilaha illallah agana cepet lebah mati toni magai yero kebiasaan seluruh yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala makadai nabita la tasubbul amwat ajjakna mucarite kekuranganna tomate fa innahum kad aqdau bima qaddamu nasaba majepunna yero tomate pura direkeni dilenna kuburuna betulna cinniana urusan tayro ko pale engka kekuranganna urusanna malekai ya tona rotan ramna maka da sitonganna yero amatengi deto lenyu nekia lete onromiki jadi nangkalinya gitu ya tonaro engka syarak kangi makada masjara kuburu magai nasabak samanna engka mupa hubungan nangkalinya ki nekia engka to pahangi makada yero jara kuburu haram ayana perlu dipalempu engka mimatto dalilna puadai makada yero jara kuburu dena wedding neka angka to dalilna puade makada nasuruki nabi ta masjid kubur diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha makade panguluta Aisyah qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur makade surono pong la taala riolo koromai pada wacami makku masjid kubur nabi ta makada
Magai nasaba yerwat tuwe engkamu pi sahabat isbo Nabi ta ku Mekkah. Baru-baru engker ya sengi seleng madodomu patepe natawe. Nekia Nabi ta lette iri Madinah faqad udhina li Muhammadin an ziyaratil qabri ummihi. Engkana izin siarai kuburuna indokna. Makade Nabi ta fazuruha pada jokkan masjid kubur fa innaha tuzakkirul akhirah nasaba masjid kubur natiwi ki merenggerang lori akhirat. Neka perlu dipaham. Nabi tak nacangi masjid kubur nasaba mega pelanggaran. Nasur masjid kubur nasaba magasi tepetna. Perlu ya lamanangnya. Narekumema pale jok ki masjid kubur natuli melanggar muti bisa jadi itu yang diharamkan letu makokwe. Nekia narekuma kesimui bateda jok ke masjid kubur itu yang dibolehkan. Agana syaratna pertama kota jok ke masjid kubur ma berseleki assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kesejahteraan atas kalian wahai lisekna kampung kuburu insyaallah dek namita cepat atau lambat idi matomatu jok kematoki kotu. Maka dek manengka sidi berseleng ustaz na tomate engkamu patu nang kalinga. Maka deki mage pale denang kelingan na jawab. Jangankan nang kelingit diang kelingan dijawab. Joka-joka ki lagi sedih na kuburu Tapa engkau moni utak tilalan regitu. Mage ni kira-kira nareku mabersel lagi assalamualaikum. Tapa engkau mesti makara waalaikumsalam aga karya bakapo. Mage ni kira-kira. Anu leka pamerena gitu. Jadi metepe bawa ni makara nang kelinga tu. Yang kedua, jika ki masjid kubur ya rumah kunreye disyariatkan ni masjid jalala jika ki masjid kubur dia toma uwong dapat menimbulkan fitnah aboki narikuniga ka bogota talkumta emoli fa mi ditututuki betul yang penting tertutup orang. Selanjutnya masjid kubur ki desi setuna waddi ria puja ya rega ritudani kuburu ayana dia temega na puja na tudai kuburu apa kini ya makadai nabi kasih makadah makade nabi tala ayya jalisa ahadukum ala jamrati fatukhli jildihi fatukhriku thiyabah tudanna salat sewam tu menang riset dia kuburu riset dia bara api gangkanna na belangi wajunna na bokka iolina khairu lebih magasingnya tu kebanding natudani kuburu lebih muitu tudani ki barafi nabokka ki barafi ketimbang ditudani kuburu sedih ini geniro persyaratanna nek kenari ko yule mulai aja nato jok masir kubur nek kenari ko yule mulai silahkan. Selanjutnya jok ki masir kuburu det nato jok masir talino nek jok ki merenggara lori akhirat. Ayat ona biasa mega kampuku ditugaga kue kampuku sen jokke kuburu malik kuburu tasdina natudani napanala tolina napanadunu nataneni magaga tolina cokolae alhamdulillah made semua masa coklat dicerita ke kuburu ya mana nai dek nasariat kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 menit sesi ayat nelo uram tengaki makare pun Allah taala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Teng engkai sedie wa takale an tamuta mate illa bi idznillah sangadinna nasaba izinna pun Allah taala. Betuanna dek na mate sedde tahu nariko dek na filo ko na tala. Ia na tu sabat na dena wadi ki makada. Beningi dek mujok ka koro dek mu mate. Dena wadi. Beningi munro ko bola dek mu mate.
Bening ide mujok ke manonto pak bala de mu mate de no wedding magai saman na dibetta-bettai pangala taala. Nasabar riasengi amateng kitaban muajjala purana pateng tu pangala taala wetunna. De no weddi di pamaju, de no wedding di pamundur. Angka nama putana, angka tu set di hadasan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada. Nigi melok ditambangan umurukna dilamperang umurukna ditambayangi dalekna falyasil rahimahu tarolaloi mapasi sumpulolo hendaklah menyambung tali silaturahim. Nabi ta makar dilampengan umurukna neke makare po Allah taala dia sengi amaten kitaban muajjala purana patung ni po Allah taala. Kira-kira pegena salah pege cocok Puang Allah Ta'ala juga Nabi Ta'ala. Apa makanya Nabi Ta'ala wadi ditambai? Makanya Puang Allah Ta'ala dia wadi. Dek gagal salah, cocok maneng. Neke pahangi, dek penerapi. Andre guru tanah pahangi, riasanya ditambayangi umurukna, cendia makada dari 40 tahun menjadi 50 tahun umpama. Kini rokat tanah. Neke akad tanah ditambayangi umurukna umpama. Riolo engkasih diaji lewat kesi sifatna nareko siruntuki cawaca biru nareko maperluki magatiki nawareng si senam mati engka epona dicaritangi pona maka engka riolo nene muria sang ajiano ikasipa sifatna kesipampena iya naronak katai andre gruta meskipun engka niriawana tanai neke samanna engka mu pirilebok na ya tanai engkamu biasanna. Yang kedua, engka mematuh pahami maka dade ditambah mematuh ha umuruna dari 60 menjadi 70 tahun. Cuma ini minoritas kedelan kami pahami. Mereka mengambil dasar huwallazi khalaqalakum min tin. Alaina fa Allah taala pancaji kipone ditanai Thumma qada ajalan napa tentu ajalannya wa ajalum musamman endahu na engkamu pa ajaler risese na puang Allah Ta'ala bahu sengi terserah puang Allah Ta'ala melo tambayaki melo kurangi puang Allah Ta'ala bawang nekia pati sengep bangsa nairo detono perlu yaksi salang idi detono perlu disapa urusan na pandrita yaro Tedimi pada perlu ripahang makada mate manaki ya miro mate manaki. Kemudian yang terakhir sekali sebagai penutup Tuhan Allah Ta'ala de nago bawangi atanna agar ya seng nariko melo imalai nyawata engka tu tandra-tandra diistilahkan makada nakiringa ki surah Tuhan Allah Ta'ala nakiringa ki surah Tuhan Allah Ta'ala aga surat na Tuhan Allah Ta'ala pertama pemapute ni begemme mapute ni welua surat na Tuhan Allah Ta'ala itu siap-siap no kan itu surat na jadi nama tu masih lah jolo itu apa tu pak dia penepur malam apa tu ecap puni isinna surat na Tuhan Allah Ta'ala madodon ni nyawai surat na Tuhan Allah Ta'ala neke perlu ripahang ia malakul maut kinia burongko bawa napuji neke napuji tu mandre sanggara pepe agar ya sen kinia maka dato matu ba napuji malah di neke mu manolo nalato betuana perlu ki mas sadia manen idi nasabar ya sengi amatengi de isengi upan na pole ria sengi amateng. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.